Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata tukina COVID-19 tin hunria tharbera shikai sang khaza somga pakhat mu chua ani Governor Haribabu Kambam Patian Post Office chu thingtlang mi tetan bank angchia na an tho theidan te nasazo ko zirtir turin acha Manipur in thana campaign turin mun puilama party lian ruai tu te anin puacha mek India le United Arab Emirates UAE chuan zawzo ka economic lama thodun na turin remna anziak Ramchung hun sangsha COVID-19 hri alalen renga wangin ngai thatu te film khur tur le hridan nalakim turin kan ngen chewa kumsom pangale som paret in kar te amin midang te por hridan nan lak theinan pui thinang che COVID-19 chi thar omicron chu buai pui om tak alani me ka wangin mai tuam na wa midang nai lo kudle mai ti fai te lo ngai pui mo ze lang cheu COVID-19 chungchang a hriat du nei le kai hruaina mamotan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani tukina COVID-19 din mun hriat tharbera hrikai sang khatza somwa pakhat mu chua ania rapid antigen test atanga mu chua zakwa som palian oma ZMC RT-PCR mu chua za palian oma lunglei RT-PCR som pariat trunat laboratory atanga mu chua za panga anom boka FIA atangin hrikai som mu chua ani bok nimena sample endik za chu sanga zani somni pakwania heta tanga hrikai mu chua chu za somni pani point bial pakhat ani tundin huna hrikai to zongzong za thi nuai ni sangli zali somsari paruk ania nuai khat singkua sangthum zakwa som paruk en koldam anni towa en kollai sangkwa zakwa som pakwa an oma mi zaruk somli pakhatin thi pui to ani mihring sang khat zela hrikai mu chua to za chu za somriat pasari ania mi nuai khat zela COVID-19 wanganu na chan to za chu somnga pariat anni MLA Puh Lalzir Liana Road and Infrastructure Development Board Vice Chairman chuan Government Mamit College 10 Adopted Village Atana Luang Pol Mamit Anthanna Nimin Khan Ahonga Students Union Government Mamit College te Manturin Computer Apebok Pulalzir Liana chuan Ramle na mason nana zirna poimo zia soin Government Mamit College 10 an thiam na le theina te midang ta na luan chhuatir tura Adopted Village ta na luang polan thlangchu ro pui atia Government Mamit College in ataka mu theya masona anei chulom ati thu soin March thatoblama NAAC inspection an machon tura thei top chua college in grade thatak an mu theinan tran la turina fui bok ani bial tu MLA ani ang point atula pianga tran puin huam thua soibok Puh Lalzir Liana chuan Government Mamit College Students Union hena atula pianga an manatan computer set pakhata peya Students Union te chu Government Mamit College atanga an kalzel na a mi hlotling Mamit le Mizoram tana chen fak a an chua zel theinan tran la zel turin a fui bok ani Governor Haribabu Kambam Patian Nimin Khan Raj Bhavana Mizoram Post Office ho tu te akoma Mizoram chunga an malang na te zotin thingtlang mi te tan bank ang chia na an tho theidan te nasa zo kha zirtir turin acha Governor chuan Mizoram huntina dak in aom deuh veka wangle Digital Technology thataka mang department an ni angin mi puitan apoimo na asang ma tuna chuan Postal Service chu lekha bungrua le poisa in thonna chau ani to lova bank lian tak an ni tel to ani atia tuna hian Mizoram mun kil khor tamzo ka cheng tetan bank pan ala harsa hleya adar zauber Mizoram Rural Bank point ala tuam chuak ne lo hleti asoya post office chu mun tina deu tho aum ba ka ahom lo na khuwa atanga pan ol sam takani veka post office ate hian saving account te cheng khan ma da ngai lovina hon thei veka post office bank account hi bank pangaya account nen ati thei in ang deu vek to boka he thil hi bank om lo na hmuna cheng ten an hriatanga ya Trangkai taka man ani theinan dak ina thokten mi pui zirtir na konga tran an lak na satanga yani ati Central Sarkar tangin tran puina scheme thatak tak aum trewa chemical tanga poisa beneficiary ten andon tur chu DBT mangin an account na da de vek ani towa chu wangin bank om lo na hmuna cheng beneficiary te tan chuan in seng so trewa bank om na pan ain an om na bul nai post office account hon chu inti mu anga yani atia Post Office in Akalpui na Sukenya Samaridi account SSA may chano pang te puala bank account nule pa te hon saktura po
post office at hokten tran anlak na satangai tia soya post office account nei lo tan po thingtlang khuwa bank ATM omlo na a Aadhaar enable payment system Aadhaar ATM tangkai takin an mang theya bank account nei tan Aadhaar card mangin heng thingtlang khuwa ATM omlo na te hian post office poisa cheng sing khat sanga thleng an la chuak thei ti te po hrelo tam tak an lo ma hemi chungchang le post office in akal pui sum pe puna scheme thatak tak te hi mi puin kan hriat anga yani ati Power and Electricity Minister Puarlal Zilianan site lo khua eng peng la tur le site high project a hmuna nimin khan ain fia in som omna site lo khua hi kumsom ni chuang kalta khan electric eng pek ani to a kumni khat nu ati to pani le a chumi bak chu voin thlengin he khua hian electric eng an hmule lova mizo hlang omna khua chuan site lo khua chi hi electric eng la chi ve lo khua ni soi ani Minister Puarlal Zilian chuan Mizoram khua zong eng pek vek tum ani thule tuna hian khotlem te pek lo lom zinga site lo hi hun rei lo te a eng alu nge be sei thua soya megawatt thum vel pe chuak thei tura be sei sai phai lui hi khua ani chuan helai che vel khua engamozat achom thei don ti minister troyom tu SE pulal del sai lo chuan asoi bok ani Commerce and Industries Minister Dr. Arul Thanglianan Chile tuipue service tur marbot chu mipuitana man thei turin nimin khana vailiama helong service tur hi helai kho chevel in kalpo harsalu tuktetan olsam le jang khai mantom zoka man thei tur asiam ani marbot hi bial tu MLA Dr. Arul Thanglian hian ni kum khan ama MLA fana tungin cheng nuai som panga sengin tuipui dipa longtuk thiam pu arlal bera atuktira fit somlia sei ania engine po barmalama tanga cha thlen ani pick up full load po phur thei turin thir thachi manga tuk ani thu he huna hian tarlan ania nimin ve khan health minister ni bok Dr. Arul Thanglianan kholai lung PHC sakthar atlo bok ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga pon ani BJP le Congress suai tu lok te chu Manipura campaign turin Imphal an thlen thuai be sei ani Union Minister of Road Transport and Highways BJP suai tu Nitin Gadkari chuan thotan ni khian Imphal thlengdona ugrul le Tengnopal district Vantlang in khoma thua soyanga heng district pani te in thlan tho ni na mi tur ani Congress suai tu MP Changlai Rahul Gandhi te Union Minister of Shipping BJP suai tu Sarbananda Sonowala te chuan naktu khian Manipur an thlengdon boka Rahul Gandhi hian Imphala hata kangjei bunga Vantlang in khoma thua soyanga Sarbananda Sonowala chuan Imphal West district le Bisnupur district Vantlang in khoma thu asoyang Meghalaya Legislative Assembly budget session chu March nilia tanga ni som pasari in karatan ko ani session hian in rini le pathian ni telovin ni som chung awdona Commissioner and Secretary Meghalaya Legislative Assembly soidanin ni sari chungin sarkar thilpoi mo chai anianga ni thum chung private members business chai aniang session tran ni Governor Satyapal Malikan thua soyanga March ni kuwa Chief Minister Conrad K Sangmaan kumsang ni somni pakhat somni pani chunga sumruwa man aphar don ani India ram COVID-19 thidana pek mek chuan vaibel seja somsari panga thengle thuak toa Union Health Ministry soidanin ni jandar sari thenga nimina hridanna pek za chu dos noi som thum pani chuang ani tleirol kumsom panga le sompariat in karten hena dos khatna vaibel chenga le noi som thum pali chuang pek ani toa dos ni na po vaibel cheni le noi ruk chuang pek ani to bok rampum huapin thual non na dos vaibel chekhat le noi somriat paruk chuang pek ani to bok ani Union Home Minister Amit Shah Hovin Nimin Khan New Delhi Jammu and Kashmir ven himna kalpui dan chungchang thlir le tania Amit Shah chuan kum ni thum kalta Jammu and Kashmir firfia ka chen na ti tlem tura security agency te malak na chu fak omati thua soya kumsang ni som pariat khan firfia ka chen na voizali som pasari athenga kumsang ni som ni pakhata chuan voizani som ni pakua atlatha kumsang ni som pariata khan security mi som ko pakhatan thia kumsang ni somni pakhata chuan thiza thi somli pahnia atla thlabok ani India le United Arab Emirates UAE chuan zawzoka economic lama tho dun na turin inremna comprehensive economic partnership agreement anziak Nimin Khan Commerce and Industry Minister PS Goyal le United Arab Emirates Palai Minister of Economy Abdullah bin Tuk
Al-Mari le Minister of State for Foreign Trade Thani bin Ahmed Al-Zubedi te kai hruai chu New Delhi an thu khoma PS Goyal chuan eile bar le sum don na in thunsom turin rampani te chuan hun rang kachak an chuang kai meka inrem na zia fel ani ti Twittera asoi ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui tukina COVID-19 tin hun hriat tharbera rikai sang khaza somnga pakhat mu chua ani Governor Haribabu Kambam Patian Post Office chu thingtlang mi tetan bank ang chia na an tho theidan te na sazo ko zirtir turin acha Manipur in thana campaign turin mun puilama party lian hruai tu te anin puacha mek India le United Arab Emirates chuan zawzo ka economic lama tho dun na tur in remna anziak chuti jong chu chanchin thar